say any nitua. Na the entra many a brave ye and then me. Say, Bebagana near me want to say, nurse for atadie, ye she, edenanti ye sheko nipemuno. Menka ka ye nyina ye ho. De me won say atade no nurse ni no wo hye ni fie. No wa hye atade afri ni fie o de kofro ka. Wo firi won so a wo bi wo kra wo to odidwa ansa no wakwa. Na de be say obi a wo kohwe yarefo. Atade wo ko wo de nam wo kofro ka na ebi di ye trotro ebi ye taxi. Na kai ya wukofro emfuturo abo atade no eno nso kura enye mayarefo no de etoso obi atena wo nchen wonim de wo ne ho obi wo kura na emfifre kura ate no na wo na asini wo de ahye watade wo pone adwuma nso a wo ye bi a family wo kwa akodidwa wo nya family kura so obi edidi wo de sa atade na wo di free hospital ho no asa tiesi dwom wuti si dwom a wo ye dai wa amfa dwom abefa shop supermarket bi akwa akodidwa na wo firi ho asa be frotro na wa frotasi ana asa wo awoka tio mumi enhye ne ma bi nso sa atade ye ehye wo yi a wo de kosan yarefo yade sa atade no wo de afa dwom wo de afa shop wo de afro trotro emu nsem bebre yade aba enipa emfie ni mu ya ba brochire hai mi hu na sinida se wa anko hospital hu na sinida ena ha se no atade na nurse fo atade no wo poni a sa atade no ayefi se wo po adwuma sa atade na ayefi na Ghana de eja minim se sa atade no ye hye na empredodo osayi wo ba hu nurse ni no onam nipam na ne cheso na na atade ye hye no ni odi didwa ni ye frɛ na antenes mesremu bebresi ya de we ya aba na ye se ye wo horo ye nsade a ene na nurse fo na wo mo akɔ hospital ho no akɔhwɛ yarefo na osade sa atade ne nam edwom no ene ya wo horo ye nsakora nkaye enti sempanimfo mu tie mi a se radio fo mu tie mi a se asofo mu tie mi a Mama yenyi sa atade ene ne kyenen sade enkwala ya to school mu mama yen chance yenyi sa atade no na sa atade no maami e papa yi ofa nana yen fa sa atade no nyede enye fans sa atade ni ku yen but yenim enti me ba Ghana mitimi tena hodin na me hwade iti mesremo sadi aba no esode a moma yen kaka ye ho maye manyi obi anka bi enti mia me kase atade no moma yenyi emfiri necessefo no na nyese ediko nipem enyese odunu ya ede sa atade ne betena ena wo nurse ni nso kura na wo kofie sa wo ka o so wo de yi wuduru fie so wo busu ya ni wo make akrobu okra na ne ma ye fi wo ni fie no wo de sa atade ne kofra no wo de esi yenye ne sa enti abrochire ha momu de wo hu nurse ni bia ona wontre e de na atade eji fans medamase manuasi ya ma me yenso ye da ase o de nkrai free Germany na bray en ra me catch us say be ma wo ne ma makoma kunsia o de be bo ho ban se wo ni bia wo nya bi ba ko wo be producer listo ko jo fojo ano ono ye bi enti ono abe ka ke ma enti wuduru fi a wo ye dai mi du fi a aha se mi du fi a ade a me ye ne se me nya hohoro me nsa me yi mentade me fam kodem de ha de sign ahamaso line so na me shoe ni ade no me yi me fam kodem e san ma ade tie no ase
me ko dru fie be say 11 no mentale no 17 no ewia no bebo nwa akosi anwumra asa na mayi good esan say ebia na sebi unwa kotwi obi na sese kwadi abetwa na chia yesi virus yi so no etimi nante entade mu ne yi edi sima bi ni ade enti ma me na sem no kan na yasem a edana kwem papa enti si epese yetu yade na se a yemi ani so eden enko enti so ohoro nsa no ne wode sanitizer no ye onsa na ho hia na so duru fia hwe se won tade ushu a wo hye ne ade no umfa nkɔhye dem mema wo ma me yo wa tu eni genti na da bi ohoro nsa kama me wife kwa no duru fia wo dware kransa na koso nkwala ni mo enti no yemomoni an yentu sana mo ya de betimi aboa ye ne yetimi ahwese sa ya de no yamfa nko ye fie ba bi ye free bi anase kofa free bae medase eti first one no se udru fie maka cho se yare no wunya bi a niam bebre ho abeya betimi abo ho ba wunya bi da ya woniam bebre ho abetimi aye a wunya yare ne bi se virus so ye yare so ye den o de di kan ena ye maami kan ye no ena me producer so de no so atoso no hyeden so se ebia won nam krom wachia nkrofo wa ben nkrofo ne ade a ye mu se ye host ni de me pon ya nam ko producer se won be wa adwuma mu ha na o mu chia we ayiwa obewa hasa no we get in touch no we ye say ye na ye host na ya na kwan wo ye ho kakra agemi an de bia me ampesa me ampem asem bekan aha eti wudru fear first thing and tade na wudi fear bonten call ye no because the reason why we are very very important to say the almighty Prince Charles or visit and you said the man tested positive and you say virus no can atade him and you say the onyo binya contact na nipa na dem man no when we testing no omudi na chire pa say virus no e can atade him the suit na hye nim enum na fire obey infected so one atade no ye wi so nyame adom ebo kama ti wonya duru ya mpacho ro watade no na fasen ewiem fasa abonten na afi wo shempabo mema na ya timi shempabo kwara se mu na ase fobisa no no waro no nyina wo da san ewiem ewia na timi abom kakra se wo ba wo fie kwada ba ye wa tu mene fojo ye duru fie no mu di mirika ba including one area make sure say wo be hohoro won sa first esan say bia na wo nhye long sleeve a wo hye short sleeve a wo de wa betwe e chia bi nto hohoro nsa ya ba ne mbra soro kakra na watimi de semna ne bia fa ho nyina na wa hohoro ansa wo be so nkoda ne mu a waso mu nso emu eno no ye number 1 number 2 minim sa wo pade a enwunu pa aya no so me de enso na nyenwuna mintimi nnom ena drink na nyenwuna mintimi nnom patro this time no teso this time no teso pa patro tie no so e mame ene number 2 na niema wudi ni nyina no bomoden na fei mu se emu enye hye kakra wo hwe Israel na we a oma doctors na advice wo mo se obetimi ayi enya obedware a ensuo no ma emunye hye aha menim se wo mpensuo nyunu dware menim se wo mpensuo hye ya but the free summary ko ensuo na odi dware no ma emunye hye kakra said be ya ebetimi ko some say research is proving sa virus no ontimi ade a ehye onya babia na ade na ehye ne kana na no hwache na papa eti no esese wotimi dware me sese nsu am de dware na me ka kire mo uguru ho tutu akokɔ ho nkora be wotimi dware bomodia ye dware ba ko ede no me se ya na ka dware once so se dware twice me dware once no dware twice no mama why mama de emu ohye no so aben kama number 4 pacho samre ye and sunny cigarette jai e say binum baby wo se o na wo wi nsan be ko omboa
don't forget say yeast ewa alcohol him ubisa oba na ko school na oye chemistry or biology ubisa na obetro. There's a component of yeast ewa alcohol him. Now virus no you say whatever the alcohol is and yet the other horo yense mpacho yet the other fafa yense nya sa come me kan sana ye no mbro no and sa any cigarette any a cigarette te so and my carbon na ye enum and sa cigarette any a cigarette was amre mu aye we pacho men cassette so jai and sa into do baby na yan to sports no na hamen no and sa research na show and sa cigarette any a cigarette no teso number 5 and it says so exercise say yan kon by heart if you na wo mu na no make kan say we be ma I wa fa video no bra na me chew ma de me ye bibi sir also you can say swimming exercise bi a wo swimming a wo exercise every single part of your body. But we are bema research say so person we exercise ebia ye fan say wako hotel bi gym bi ni ho wo wa dem na we bema na person we exercise. These are the 3 things. Either so be won san obe mo won san say 1. Either so wo mo won san say why ready. Either so won san wo mo want to say the wo bo blow no. Na wo de no ahwe anim straight say. And answer wo de won san mi edu no be shem say Mom, on Facebook, you can see me. It's rather unfortunate. Say, Mom, on Facebook, but don't understand shame. I say, one born someone who can't say, I shame me, no. Any say, which way the one son so I shame say, now they are no atu so. And answer what the one sabe guachi. Now, if you want jumping 1, 2, 3, one sabe count 100. It's many why say, yes, men piano. What can I want to say, what exercise? Wait me, I jump in 1 minute, skipping rope, no bottom. Skipping no bet my bo and no sa 100 200 cry fear and no better and only a 0.5 and I say the last point in the say say aboano ultimate metal surfaces so eche all the other surfaces so ma aka chen say metal surfaces e wo fie ni na no say Balisho is then and kind of 14 dade. And my ref say, and remember your taddy, I say, no. Ubedru baby, no, that day was zip to be a daddy or bottom no, daddy womb. And a day, ye I this say ye call me, we be no, also, and also a ye metal. And then my money be shoe crano, but her daddy edaso. Say, me jai watchable because me watching in a metal womb. And because metal say it was skin one, it was easy access to your pores. Yeah, fix this kakrano, you will know. Metals and fifre kakraba. In terms of ubo watcher, I thought that obey na a drawer one sound. It's metal surfaces are a wo fear, dear be a war one, a yet dadia ninano. So all the hand sanitizer no ehoro one savia, at the year one saho, ehuria, you are not done. Make sure say metal beer and what baby I would do some piano. Point number 6. Fa side road be yedin now. Sharon so enter yaka say door crano a puna handles ni na no wo office bia na wha bre to bre no ye disinfect no you for disinfectant ni bi ye ho say be ya because it's metal. First na virus na ba for the World Health Organization can say obetimi stay on a metal surface for 6 hours. Then the Russian experiment this show say obetimi stay 18 hours. Then they picked the Australian one. Then they realized that no, abuano original surface this one, metal surface this one, obetimi the 48 hours. Then surprisingly, that was UK. And so they said no, 48 hours no extra. Some of them can stay more than 72 hours on a metal surface. Enti baby aye dadeɛ ni nyinaa no bomodian say obɛhye so
na afei watimi okay watimi de your friend saying Robin alcohol titru patro fade kuta ma me fanchira de why we Robin alcohol we entese hand sanitizer no I don't want to say nsuo tobinko mokra ye bia ba bebre Robin alcohol wo de ya na wo de gum te say de me de gugu ade yenim say ya metal bia wo so bia no na wo de ebia gugu so wo PC computer si wo dem ho a wetin de bia gugu ni nyina so te say de mobile phone no kra no te say me phone ni wo de Robin alcohol gu mobile phone so a enya hwe ma me yi phone na me nkyere wade and your point number 6 no say de be ya won't touch metal surfaces na fianko we me mobile phone on mindum no on bono bi uwia phone no enya hwe say she phone case me say ya bono bi because of the metal because obetime stay on a metal surface for more than 72 hours more than 3 days obetime how uwia uja phone no to so a phone no enya hwe phone no nya hwe we yes anya me na wo de ka de ya kire ye hu say ye na ebinum ka you are good to go ebinum so say you are cool to go ni nyina no obekọ na wo hu atimi ato your mobile phones no say you kuta no chen ye yerenom ne your girlfriends so cry ye no wo mote and also so baby obedu bia utimi jato o mi ko meeting no we jato table no so we ya no wata mobile phone na de ko we don't check it o mi ko meeting until we jato phone na to na wafa obi kro timi ko obi office odi o so wa hash mpacho we esi remote no he no waje esi remote no na wa regulate esi no we are now you think that would you remote keke no and your coronavirus and quantity say yes sir as I say you very conscious I was anyama mpacho fa be gu me microphone mam I say you conscious of sanyama we nyina nyame adom hyehyɛ ya president de aba no ebeboayen baka se diso se when diso upia ebegwaw and dey catch your plane man you wadwen so be gogwa chief justice so yi court makoma 28 se woni nka wo fie wo mpa wo fie ho wo mpa se obetena fie a yemfa wo mra court court ho no be betima pe be fofra ma amoada eno no woni beka bia wo fie ho na wa wo mpa wo fie ebia wo de kanti wo fie se wo fie ho tan ba be down car chief justice my court makoma 28 say ye momodin a wo nti ye mbie sa court no na lockdown we wo ye de mfata na posifo no so mu a ye mfa wo mra sa court ho tibe so sa na mensia makan e kina mesa hyase biom na masensi so ama every day say de be ya ye betimi aboye ho e ban pa ye nyina no ye bebo ye ho ban se yetimi ebo ye ho ban na hyehyɛ ahodo nso e ho nso ye di so no na kyese eno ano no how be ani ho medical catcho say maniama ebu ohye men man you wadu so that me pick cool things me pick very cool things I didn't chili and chili na teso kakra ye wonuane bi so ho nso a wudi a na niam bi o wa e call system ni mu a eno nso beboa o ekina me wie we da mesa towa eno nso aka ho se de be ye betimi aboa enye corona nko a na yina na yetimi e de eno nso e de abo ye ho eban shadow so mame se Dura Plus goes water flows Damaco Roofing NLA Super 6 easy play is a win Society General Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center, Wire Safi, any latest form, your partner for life. Wonomna Eso Asenia, Ayana Omudena Posono, Debre, Enche, Pension Beba, Honorable Hajidia Babidru, Deputy Minister of Information, Wababidru, Yadane Waba, Yaba. Asembisa wo nyina ne ade aban hyehyɛ a oyɛ ne de waye de nim de wa akiri ebeba se bia yare ye pem kɔ ne nim kyɛne ade a nkitahudi ahodo ebekɔ so nyina no ɔno obɛboa yɛ na fe yetimi ate ɛno nso nyina ase na patrosisi ya me no kasai on se ne honorable Cecilia Abinada Pakasaye. I mean, Mamina Yadia, I mean, we are all so much happy about what she did. It's very good.
Say minister it's here radio part no was sending a text message said these are the things say and that baby come so you see our people man ya misha to say ebia area na won nsuo ni ho sese ya me no ka say nsuo ni ma pacho send the area no message pe obetuma aka say ebia say ye Medina what dey type Medina now they say ebia Medina area kono na what dey aka ho ebia say ya achimota ebia ABC and I say area na wo na nsuo man pacho me send message tin yenko publish it ye here ye area na nsuo no ma no aha fa ko 0244 340 436 0244 340 456 for your watre hu 0244 340 456 0244 340 456 send the area nebra yebe forwarded ya ma honorable Cecilia Abena Dapa na omotimi abehwe na omo aboamo sensuo ni wo area mu ho a nti emane house ensuo eni area mu ho emane how kra sensuo ni area mu ho batan wo ho obehwe wo mansuo no wonso wetimi enya bi na fei bibi atimi autotolidin honorable pious hajide wo ha honorable good morning over morning no na to say na me Adom ne mo pai bona pacho muso obade adaroma yanso ye ho ye pa ma me nda no ye ho bra ye ba na fe ya bon komo no yi e de ba sese ya